Kulumka ta hubuk song sari kaham jotonono ang Dinesh Debbarma Tripura People Foundation ni director Teoisha ha noroni buskango phaika announce khanyani bagi je chini ha bubagra December 16 2024 Teoisha Bangalore hastewo phai tongo chini Tripura sarago malajani bagi Tripura sa thanchani marino Teoisha phunungna ni bagi jeng waisa pro khlaima hai tago Teoisha kabang khai kotor khlai kotor ma khlai jotto Tripura sarama thansa khlai phunupina e chini thamsani mari busak rak nei khlai lejangnai o December 16 no chung advance Tring go palai lejangnai Tring first time out of state o palai jagi tongo palai jagna thangi tongo December 16 no advance Tring koijao jotto Tripura sa Bangalore tongnai rokno jotto no manjangna ni bagai aboni bade chini Tripura ni je students rok je Tripura students rok je pore tongnai rone bagabo ekdom khobor kaham kotoma kaham borne bagabo TISF ni formation chung Bangaluruo khlai rejaknai taki borong ni jese pono problem ngai chini TISF ni ti student rok ni bagai kaham khai samong khlai marani thei so phaibe ta hu som jotto Tripura sa Bangaluruo tongnai rok jotono koi jao St Patrick Church MG Road jotono phaibe di December 16 program start ang na 11-12 ni simik jotono koi jao Teoisha phaibe di jotono khulumka hambai thansa